put oslobođenja, put povjerenja. Njihova popularna komedija zove se Made in BiH. Oni su Hazim Mučinović i Filip Andronik. Hazim sebe predstavlja kao porno glumca, a Filip kao stripera. Hajde prvo da objasnimo malo ljudima da ne budu. Pokažemo alate, jel? Čekaj, gdje ste vi? Da dođemo. Ne radi vam lift. Prvo, telefon vam je rekao sa recepcije i rekao da vam kažemo da vam telefon ne radi pa da neko spusti slušalac koji je zadnji pričao telefon. Imali smo gospođu zvala za karte za Anđelku. Gospođo, spustite slušalac, gdje da gledamo? Spustite slušalac, htio je nešto, on htio vas da zove, ali nema veze. Dok vas nađe, smjestili ste se vi. Dobro je, dakle, uspjeli ste nadomjestiti ovaj nedostatak lifta nekako. Treći sprat ovo, jel? Dobre. Treći pa ste opet išli na prvi, lokal 33, baba i I tu smo sad. Evo nas. došli ste, dakle, porno glumac i striper. Otkud vi u komediju? Kao porno glumac. Pa ne znam, ja sam... mali onda. Ja sam Ja, gledao, ovo zbirce. Hazima sam gledao na jednom nastupu i Hazim je bio sjajan. Znači, taj nastup bio tako... Izvini, molim te, ja kad sam vidio, znači prvo sam čuo za umjetničko ime Andronik, pa sam malo to prelistao kao striper, pa i onda kad sam vidio kako on nastupa, ja sam rekao, pa to je sjajno, sjajno. A ne, Hazime, mislim, laskaš mi, ipak ti si bio sjajan. Ne, ti si bio sjajan, ja sam mislio baciti taj mikrofon, koji nije moj, pa nisam smio, razbio bi ga. I onda smo skontali, to bi bilo sjajno da mi zajedno nastupamo i tako. Da. I sad ozbiljno da pređemo na stvari, jeli. Filip i ja smo nakon jednog slučajnog nastupa, ne znam, neka politička stranka nas je angažovala. Kom drugo? Mislim, to je ta publika koja voli stand-up, oni odlučuju o stand-upu. Inače, oni drži workshopove, ove političke opcije, workshopove za dobre stand-up komičare, tako da su i nas jednom angažovali da mi kao proletarci, omladinci, proleteri, stand-up komedije nastupimo za njih. I mi smo, hajde, politika je u pitanju, pa ćemo mi 5 minuta, on 5, ja 5. Na kraju, kad smo to završili, otišli smo onda u bijeli svijet, pa nismo baš odmah otišli, ali otišli smo za par dana i pitali su nas ljudi kako se zove ta vaša predstava. Rekao, kako će se drugčije zvati? Made in Bosnia. I onda imamo taj bar kod koji ovako na majicama našim. Filip je s puta, Prišak stigao iz Mostara pa nema. Zamolit ćemo grafiku da napravi. Da, ako može ima i on majicu, samo mislio da će morati da izvodi striptiz pa da ne ostane majica, nema u čemu nastupati poslije. Da, a tu je Hazimo broj telefona za sve obožavateljke koje sada... 727-464, ponavljam, 061 727-464. Dobit ćete moju suprugu, ona će se javiti, nemojte molim vas zvati odmah, spava nam beba, tako da možda mali radi domaći, tako dvoje djece, to je to. Filipe, da li na kraju predstave sva vaša odjeća sa početka bude na vama i na kraju predstave? Bude na nama i bude još svijeta ispod nje, ono se skupi. Nije mi ukrademo još čije, znaš, kapute pa... Podijelimo okolo jakne. Završavamo nastup jednom muzičkom numerom koji izvodimo i to je dio kada publika dobacuje grudnjake, što muška publika, što ženska. I tako da taj neki lagano, latentno erotski trenutak je od stripera i porno glumca prisutan i do kraja predstave. To Filip tako. Ja izađem sad, do sada gledao ga milion puta, ba ne mogu više. Tako da ja ne vidim taj trenutak kad se to razgolitite. Je li vam kao stand-up komičarima teško sjediti i pričati smiješne stvari? Nije, ovo je super. Imamo smo nastupali isto kauča, sličnog ovakvog kauča u Zavdrićima. Bio i gazda s nama sjedio, mislio to treba tako, ajde nema veze. Imamo ovog Jasmina Džemiljića, on je autohtoni naš sit-down komičar, a mi ostali ne bismo da nam on noge u kičmu u čvor veže da Ja da mi sad njegov patent koristimo. Kad odete tako vani, držite stand-up, šta kažete prvo, naravno, kroz šale o Bosancima, onome kako mi živimo?
šta je najupečatljivije? Kažemo da je Bosna i Hercegovina jedna prelijepa zemlja koju... Ko bajka. Ko bajka. Jednostavno to je kao bajka o Ivici i Marici. Znači, samo kako su Ivica i Marica bacali ono mrve, one hljeba da bi se vratili, mi smo svi nagrajsali, pa onda tako. Inače, ovo je zemlja koja je sastavljena od 13-14 vlada, premijera, kantona, republika, entiteta, ne znam, nija već čega. I onda kompletno ta priča čini Bosnu i Hercegovinu galaksijom. Mi u stvari živimo u galaksiji i Bosna i Hercegovina jeste lijepa zemlja, ali kad se gleda iz aviona, kad letiš neđe, više kao da je se nagleda. Ne tako svi doživljavaju, onda to je. I ima mnogo sad specifičnih stvari koje izvodimo, koje pričamo. To su svakodnevne stvari koje mi ovdje doživljavamo. Sama Bosna i Hercegovina jeste u stvari pogodno tlo da se nađe materijal, čak i previše pogodno tlo da mi jednostavno nemamo, velika nam je konkurencija u svemu oko nas. Od vlasti, od, ne znam, svi prave tu neku vrstu komedije, onda kad mi dođemo, ne znam, u Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, kažu pa nemoguće baš da je tako sve. Oni misle mi lažemo. Mi izmišljamo ništa. Da, ali mislim, danas taj stereotip o glupim Bosancima pere, kao što pere, ne znam, Crnogorca Sljeni, ali mi na našoj televiziji imamo reklamu deka jednostavna za korištenje. I mislim, ako to nekome ispričaš, ne moraš dalje objašnjavati. Mislim, mi možda nismo glup narod, ali definitivno smo usporili u razvoju. Do te granice nas sad već pretiču objekti koji stoje. Mislim, ako ti treba opustiti za korištenje deke, onako dižu fajron. Jesmo li daleko od stereotipa za koje nas vežu, Bosanci, glupi, ne znam, imamo čak i ove lokal stereotipe, Sarajlije, Mostarci. Kako putujete dosta i po BiH, koliko ti stereotipi odstupaju od onoga što stvarno ljudi jesu? Mislim da su stereotip tu zato što već postoji neko ponavljanje iste situacije dotle dok je postala stereotip, ali baš u tom ismijavanju stereotipa, ne ismijavanju ljudi pa kao ajmo pričat po hercegovački, iako niko ne priča tako. Majke, ti niko ne priča. Niko, Ni Miranda, ni Omet, niko ne priča. Da onda kad smijavaš taj stereotip, onda je to smiješno i ljudima na koje se taj stereotip odnosi i onima koji imaju taj stereotip sprem drugih ljudi. Pa da. Ovo je sjajno bilo. Gdje su ljudi najsmješniji, s obzirom da stand-up komedija dopušta uključivanje publike? U BiH ima li negdje gdje vam bude ono baš super? Tamo gdje se smiju, tamo gdje kontaju kompletnu priču, tamo gdje ne priđu sa predrasudom kao će meni sad stand-up budu sad džurba. Najbolja publika je tamo gdje ljudi dođu da gledaju stand-up komediju, znači bez ikakve predrasude, bez sad ne znam kao te Hazim stand-up, ne Filip, znači šta on se čvili, Hazim, veš isto zli, ne stani tu. Znaš, ne znam, bilo je kolega Dragan Marinković Maca je gostovao na jednoj televiziji i kolegica pita njega kao pa otu, ona kao poznavalac, veliki poznavalac stand-up komedije kaže, komentar stvar donosi, pa otužna je ta naša stand-up i ti naši stand-up komičari. Ono je lijepo kaže, znam da kasnije mi rekao kada odmah mi pao na pamet i ti Filip i kompletna ekipa kaže vi činite pionirske korake, teško, jer kod nas sve ide teško, kad Džeki kod nas ide teško, koji je u svijetu briljant, dijamant, ne znam, a kamoli nama, i kaže, eto, otužna je ta scena i on kaže, pa zar ih ne bi trebalo pogurati? Zar im ne bi trebalo dati taj medijski prostor, da gostuju, da se zazaju, da snime, da imaju svoj show, da nešto, da to zaživi. Ne, u startu odmah, gledao sam ja jednog komičara i odmah sam donio sud, to je sve isto, to ne valja i gotovo. A gledao je, ne znam, evo sad ti, ne znam, možda odiješ ispričaš 3 vica, kažeš, to je moj stand-up i tako, razumiješ? Ima li viceva uopšte kod vas? S obzirom da upravo to, neki stand-up komediju vežu za viceve, neki za pošalice, koliko kod vas toga ima? Svi smo mi imali jedan problem da, recimo, ispričamo nešto što ja klep. Da ispričamo, pazi, znači, stand-up komedija se sastoji od toga da si ti kompletan autor svega. Znači, ti pišeš, ti produciraš, ti izvodiš, ti spremaš, ti si reditelj, glumac, sve si ti.
kompletan autor. Kao da radiš neki autoportret. I onda dobra fora prođe, mi to nazivamo fore, dobar materijal prođe u publici i onda se to prepričava. I onda ta priča ponovo dođe do tebe kao vic. Ja sam znao sjediti pa 15 minuta i slušati svoje fore, kao jes čuo ova vici. Filipove priče smo slušali u Zagrebu, kao ljudi nam pričaju to kao viceve, kao joj, znaš ono o Bosancima, joj. Malo je to, onda ti moraš ponovo sjesti pa ponovo pisati, tako. Čak jedna moja je fora završila u video, kod jednog, sad to svako uzme kameru pa se snimi, ispriča vic, vrlo brzo nakon našeg javnog snimanja u Lukavcu, vrlo brzo je moja fora završila u tom videu i ja sam ostao bez dobrog materijala. I onda je bilo šta ću, kako ću, jel, to je već snimljeno, čak ja mislim da je i vaša kuća emitovala sve te naše materijale. I ti nemaš čim da nastupaš, jer ti kreneš tu priču i kaže, to je od onog. To je od Vlade, ne znam, to je od Filipa, znaš. A on je bio, ima YouTube, tamo ja gledao. Pa, je li imaš ti, Filipe, neki dio predstave ovog stand-upa koji možeš dati kao reprezent nečega za ljude koji ne znaju u fazonu, hajde sad malo budi smiješan da vide ljudi, koji neće vam uništiti, pokvariti sve, a koji može biti upečati? Pa ima, mislim, stand-up komedija je kao neki govor nečega, nekih razmišljanja. Stav. Da, i to nije nužno kao neki naučni tekst. Tako da sve što, ne znam, danas pričamo ovdje, sutra na nastupu, gdje god, par dana kasnije ne mora biti ponovljeno. Nije to, kažemo, kao neka pjesmica, tako da neko razmišljanje koje, ne znam, sad smo hodali ulicom pa se šegačili o tome kako ljudi u Sarajevu ujutru imaju na vijestima, ne vijesti kao, ne znam, danas je u Sarajevu rođeno 4 dječaka, 5 djevojčica, sutradan je rođeno 6 djevojčica, što već. I kao time se povećava natalitet, odnosno povećava se broj stanovnika Sarajeva. Mislim da bi trebalo tu dodavati one podatke, kao danas je u Sarajevu doselo 5 Fočaka, 6 Sandžaklija, 7 Tuzlaka, i tako se povećava broj stanovnika države. Mislim, neke te stvari koje padne na pamet, ispričaš nekome, ljudi se nasmiju, sutra to ispričaš pred širom publikom, publika se nasmije, odjednom je to dio tog materijala, a u suštini nisi sjedio, nisi pisao tekst kao za neku predstavu. Jesu li vas nasmijali izbori i cijela ova priča koja je dio građana nasmijala, drugi je rastužila, treći je ponukala da donesu neke velike životne odluke? Kako ste vi doživjeli? Pa ne znam, tužno je to kod nas, Boga mi. Ovo sa izborima. Meni je drago da su izbori svako 2 godine zato što Raja počne nešto da radi. Ima onaj što štampa plakate, ne znam, ja vodim program, pa kao naplatim. Ne, nađe se, ta sitna neka lova za obične nas. A nije meni ništa to smiješno, jer sam podatak da mi imamo, da smo rekorderi po strankama, da mi ne možemo ni u čemu, znači razjedinjeni, ne znam, na tome, ne znam, to je baš onako poražavajuće a pričamo, znači sva tema sadašnjih i zadnjih izbora, odlazak mladih. Znači, prvo pogledaš na koliko stranaka je podijeljen ovaj narod i onda svi pričaju o odlasku mladih, pa normalno da će neko ko je tek došao do neke pameti skontati, halo, 180 i nešto stranaka. Doviđenja, mislim, na koja god vrata da uđe, mene nema tu, tako. Ako nisi u 180 i nekoj stranici. Ne, ja mislim, definitivno ne mislim da je to sad nekako smiješno bilo, prije nekako žalosno, ali svi smo imali neka svoja očekivanja koja se nisu manifestovala u pobjedi stranaka za koje smo navijali, ali se manifestovala u pobjedi, mislim da od 1. januara imamo dostupnost preseljenja u Njemačku. Tako da, dok nekom ne svane, dok nekom ne smrkne, drugom ne svane. Dobar je recimo podatak da u predizbornim kampanjama, dobro, mi tad nemamo nastupa nešto posebno, za ne znam, tad su klubovi zakupljeni za neke fešte, a druge, svadbeni saloni. Nemamo tad nastupa, ali imamo tokom cijele sezone, tokom
godinu i po, kako imamo te pauze, jel, predizborne i izborne, mi uopšte nemamo problem, recimo, jest fora kad ja dođem, ne znam, u Modriću i kažem dobro večer, ja se zovem Hazim, onako iz nebuha, znaš, ili kao, ne znam, kad u Olovu Filip kaže dobro večer, ja sam Filip. Otkud znaš Filip u Olovu, ne znam, ili otkud Hazim u Modriću, ono, to malo bude više komično, nemamo problem sa ljudima, jednostavno to je navika, eto, da nas svakodnevno, onda se mi malo tu zezamo na sve to, ali onda dođu izbori i sve se ponovo, ono, kao vrati i ne možemo, i ne možemo, i ne možemo. I tako. I tako, iduće pitanje. Nadam se veseli. I tako to. To je to. Brzo moramo završavati, kratko. Jeste to u slušalcu sad rekli? Da, upravo, to je ta čuvena slušalica koja mi kaže, imamo još nekih 30 sekundi da kažete neke nastupe koje imate uskoro, jel možemo? Imamo 9. to je korporacija neka za Slovence u Sarajevu, oni dolaze sa svih strana, provešće dane u Sarajevu, mi ćemo biti njihovi glavni domaćini. Skrati. Dobro, moram to pohvaliti, pa onda idemo sutradan u Salzburg, 10. 11. smo u Austriji, dani Bosne i Hercegovine u Austriji, onda se vraćamo, imamo nešto Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Tuzla, ne znam sad sve. Rijeka, Split, Šibenik, Zagreb, sve u narednom mjesecu, tako da smo novembar već bukirali, decembar već kreće pred novu godinu, tako da smo i to već krenuli bukirati. Znači, pratite stand-up comedy Made in Bosnia na Instagramu, Facebooku. Tako, Made in Bosnia, stand-up comedy Made in Bosnia, imamo, gdje kamera, sve kažem, znači, slobodno možete pisati, tamo odgovaramo na sve poruke, ili, hoću reći svoj fan page, hazimvučinović.standupcomedy, to i... I Filip Andronik, isto to, ne. Nema on fan page, ali nema veze. Ima profil. Hvala što ste nas ugostio, hvala i vama za kamerama i hvala. To je to.